Maigayo Munachibina homonena iga Kenya mo Chief Justice Martha Koome konyara kobaga kurugo chikabuna ebigambiro byonsi ase ense ya Kenya binyara koba bikuwarigania emiroberio yokobwoto kobosemia gochia saba na inchi bunenchera yokorigia konyora obwene abegwike bina byabase ebigambiro nigo litkoria rero ekigambire kene kurwase mochorio keroka kenyara koba gekuwarigania omoyigoyiga bokobwoto kobosemia gochia saba na inchi ase bitambakiro biryaba na inchi babwente korigia koenekia konyora obwene abegwike ebigambiro byabo bosebina byabo ase ebigambiro Burikito Gabriel Nyakundi nwarengase chinsemecho twaregania roboti rugasenchere wikira Itukure rero nigo ebigambiro sense ya Kenya batwara ebikaro na bananchi eriyo kobasemia chinchera babwenderete kubwatia eriyo wiki ebina byabo ase ebigambiro erinde konyora obwene bwabo. Majina naitwa Hakimu Ombija Collins wa hapa koti ya Keroka. Tunashukuru sana kwa ujio wenu kwa kuwa mmejumuika na sisi na tumeweza kuwaeleza vile jukumu letu na vile ambavyo tunaweza kuhudumia wananchi wa koti ya Keroka. Shughuli yetu ya leo haswa ilikuwa ni ile mazungumzo ama ile inasemekana kama kwa kimombo kama dialogue, kwamba tulikuwa tunaalika wananchi wote, mawakili na kila mtu ambaye akona shughuli kotini kuja kujua jinsi ambayo tunawahudumia kama mahakama. Maswali yote tunaweza kujibu siku ya leo na jinsi ambavyo tunaweza kurekebisha ama kuimprove services zetu kama mahakama kwa jumla na haswa koti ya Keroka. Tunasema asante kwa kila mtu ambaye wamefika na hata TV ya Getembe kwa kuwa nasi wakati ambapo tulianza. Tulikuwa tumetuma yogo kwanirana twa kwanire na abantu bonse bari stakeholder baito bonse twa baboliria maboli na bange nkangete ngabaisanikire buetera chi feedback echibabeire bakolika yani nakogo ichoria na gotoa na intu twagokire mono nande twate nigo abananchi kurwanse semeyo bagokira egetambukiro kyomuna chebina kwena nali tukoeri elinde konyora libagali okugamba nabanachebina na konyora obasemia enchera babwendete gwikia ebina byabo ase ekigambero. Malutangoro Kotori Frederick ngoro Masaba North Nyamira County egentona somiria kanana amangana narato chandete tutariko manya chinchera unatokonya shugulikera lakini rero buna naitana nire message ga ase Keroka Judiciary Law Grounds obo mana na nyolire ebintu mbire tutamanyeti tubandire twaboria egere twaereswa twabimanya sobwaga italia nango kutebyo watiragia wase Kisii County kwa ikiri gaiga okugania konyoro bosemia korwase baba okore koti gaiga abo barakurae asama ngana ari utamanyeti bako tara giti kuchia se koti eria uchobisi eria utakete konyoro gokonyo ase kigambiro kya Keroka gyagokera egitambukiro ky'omunachebina omunene Martha Koome ase okubeka lituko erinde abantu konyora obosemia enchira babwenete gwikya ebina byabo. Kwa jaji mkuu ambaye ni Martha Koome ambaye alidhibitisha kwamba hii shughuli itakuwa inafanywa kila mwaka ambapo itakuwa inakuwa ni annual event, tutakuwa tunakuwa na open day. Hii ni mara ya kwanza. Tunawashukuru kwa kuja na hata mwaka ujao tunawahimiza mkuje kwa wingi. Gochikokoru kero mwaka gwetera richiko omongera Martha Koome abekire nga kero mwaka ntonyare gukwanirana egere tochikoleta obokoreri obuya ase bigambiro byaito bya Kenya. Kingo reporter Getembe kurwa se kigambiro kya Keroka ninche Nyakundi.